Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Alpine English School along Kecharli ahem Mesian pen Kecharli ahem ki kim kerang pon kavidet ajo Kecharli au sumar ki sum pensi Charlie nang bomlu. Lason sila khakore ke thomlanghin constituency ke parlo jaipong ahabar along kedo Alpine English High School Kecharli ahem Mesian pen Kecharli ahem ki kim kerang pon kavidet ajo Kecharli au sumar ki sum pensi Charlie nang bom. Lason sila khakore ke thomlanghin constituency ke parlo jaipong ahabar along kedo Alpine English High School ahem nontuan ta ahem kithir klong kavipen Kecharli bom au sumar atum kedo ke thakji aphan anda kisum ka chetongna. Lasi bangso Kecharli ahem aphan education iam Richard Tobi kachelangpon akenang sot kali pulotangti non kebangji barla lapen mongwe apora hudlote Kecharli au sumar katoraji angring lapen tuwar sitami kemisen angthek ave lasi bangso school aphan building ahem nang pieson ni mesenji pusi thanbang atumpen choning ripon Fuloni pen uruning tigathar Karbi Anglong News. Bili dak itu ke jaifong hawar long situ. Bili dak pini kerja ponang kok kelap lo. Dak all fine English high school adim long situ lo. Pini dak nin tum kerja long news pen dak kerja ponang kok kelap lo. Ini tum dak laso high school api hake alang itu building long kon kelap usi alang itu cek ahem kan non ke tandang tum tamet lapu si alang itu lapu si pini arnian tamet handpon bon somatang tamet. Lati ini tum ninduk bede kerja long untuk lemas konser EM education EM Richard Tobi kami penang ai surat dimong ke alang itu penang ting tur kono kusi alang itu mai meeting long kami lagi kono si kami piniar ni lapuson ini tum labangso tur long ke pini ini tum nonton kami tum building ayam kami heknong kon pelang lati kuan kami klim tumar tum kami piniar ni kami alang itu kusi cari pon bom lang ayam tak kiru sekolah so putak karbi long otonomas konser EM tum kopi CRD en kon malaso putak ke mau aporsi sini pon pola ti lason tak penang abdimo alang litum kedo principal kedo abdiman kami alang litum lapuson ti alang litum ahem lapu tiru kuto lapuson anjeng sinang dolo lati laso putak la klim sumara tum kami pinang dak alang litum yang kipen ke Charlie dak indeng ket ando alang litum dak ke Charlie awar sai bangke kami dak bangke alang litum han Karbi Anglong tu mas konsir pen bangke kilang pon bangke palom pon kok asomti nang mandian lason palom pon kok ayo ni pen ini tum pinang dak bangke sikak kono penang tirang kami alang itu kehenu lapuson si dolo la sinon lapar parla besenga abotor lu pote parla besenga abotor lapuson mong ya nang le lu pote alang itu daga kupisi alang itu lapang so aikur adin penang man pune lati lason kakasi itu sini minggu mele ke Charlie Hemlong penang ini tum ke Charlie Hemlong yang ini tum usmar tanpat hekning pare nangi pulote ini tum dak kemiten ke Charlie ahem kimisen kidota ini tum kenang sot lason pulote ini tum ningduk meme lason aku pakai alang itu kenang ningkan ben tame alang itu labang to aikur along building tame alang itu ke hangpon padopon no pinpur alus tame kipi pajir do ulo pulo labang to pinpur alus ini arnian tame alang itu dak non kecari bom sorkar atum bangke alang itu lapusi alang itu hanke pinpur alus lang confident lo nek kupilone tame labang to putake itu mang tame me lasi puthot hola pule lang confident Bangatom driver atum aphan pang tek atum nep inhupondet di Mahasau district long Kwaria long driver bangatom aphan pang tek atum bhom tiarni nep inhupondet pusi peklangpon adim lake Joypur aina chara di Mahasau district along alang litum Kwaria long wangsi labor atum arlong ketha bomahut heliang song aptekang pusi peklangpon driver atum aphan tame inna manasi kepon pusi paklang Apitu, Police atom birta longsi, bangso patak RDNC, search, operation asai, ding pon lupasi, peklangpon. Banghini driver ke, Udarbon Kachar district asor, lopen inuda bangke, Aisa, Chara dimahasau asor pasi, peklangpon. Bangso kenep kanghu pon atom aphan, klardak chini nilang. Police atom pen ke, arlo kedoa song atom tahai pasi, hon thipon. Puta, peklangpon. News text report, Karbi Anglong News. Government school along class 7 pen, class 12 on Charlie Donatoma Phan, medical pen, engineering college along 5% reservation, Assam government pen, Thik pon popusi, Paklangpon.
its state cabinet pen Tinsukia long Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Kachari Amaya long si bangso alam tami chiparai pon lopusi paklang pon Chief Minister pen Pherang Kyang no lam theke jai ke government pen kiduk det lo kachari osomara phat matha pen si Assam government mate government school along lo charli dun osomara tuma phansi bangso 5% reservation thik pi lopusi paklang pon News Text Report Karbi Anglong News Magic Cook Flood Mile Mechodat Meghalaya State Shillong Garikhana area long Magic Cook ke Klempon Flood Mile Bhomtani Mechodat pusi peklangpon Bangso Mikicho Ajo por bhai krihinira achitim apor malom kithi ki jangke abelang Bangso Mekicho Meri hingpen tahai Bonta Klardakalam chini nilang pusi birta peklangpon Abhitu State Disaster Response Force Indian Army District Medical and Health Office atum adimalong pale dunlo kithi kijang abilang pusi paklangpon News Text Report Karbi Anglong News Wothat langso serdihu naklamalong khel maharan ajai mek kedengpon nijang Karbi Anglong duaramla Constituency Wothat langso serdihu naklamalong khel maharan ke pathupon Bangso ke pathu ki bi ponalong West Karbi Anglong Constituency 3 setame nang chipate dunlo Bangso chipate dun Constituency amen lake East Rongkhang Constituency West Rongkhang Constituency Duaramla Constituency Amri Constituency Jinthong Constituency Langpampi Constituency Hamret Constituency Chartim Constituency Hawaipur Constituency Bangso along Aduhya Manpen Kachetong Dun Lake MLA Roop Singh Teron DC Krishna Barua SP Indranil Barua Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay BSA Robinson Teron Alang Litum Sitame Chetong Dun Lapen Bangso ke pathu along MEC Angdeng Kakhela ki undun atuma phan ana phan ke nong I pajerpon Wothat langso pen hemari bongrong Karbi Anglong News moron to kali mana lun kanta to pati tum people mo asi khel moron bangke aprang mana MSc constituency level ki jut elo ada ka pati ki no tum si no mak LA level ki gete pa mo tar krip piut po la so ki uno tum mak state level ta ako pati to tum po state level ku no tum mak national level so se dang leng na mo po ta so bole ko bangke sarkar tum matha bangke non ki thu bi ubi mi tum pha mana ka pathua jenga bangta mana ki pot anthur po nai Ada lang tu makai metang adim tu cocok ke district level pandang lok state level pandang lok mana state level national level tadi tu ni. Lah so betak sih mana sarkar tu mereka mata sih nor pakai so akam ceng pon lok. Mahal ni thang lok lagi kapan tu jadi bukali lun kanta. Mana sang sikir mau honggram pun tadi tu mendak ceng pon dah bangke basically ke Karbi tu milun ke kan. Lah so abarim abang tak ubi tak cek bom nanti sarkar tu nak so bang tak mata pon dulu. Tapi ni tum pudam nang samlong po ita buban hajurika alun da katene tum dolo hata so আমি এমএসসি লেভেলত যেতিয়া কৰিছিলোঁ তাত পাৰ্টিচিপেশ্যন খুব ভাল আছিলে আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আজি তেওঁলোকে তাত যিখিনি আমি প্ৰতিযোগী আমি বিশেষ প্ৰতিযোগীখিনি যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰাইজ দিবলৈ সক্ষম হ'ল তেখেতসকলক ইয়ালৈ আমি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি আমি 2 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈকে আমি ইয়াত LSC লেভেল প্ৰতিযোগিতাখিনি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তাৰ বাবে আমাৰ নৰ্থ MSC অনুষ্ঠিত খেলুৱৈসকল আহিছে আজি আমি এথলেটিক্সৰ ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ মই সকলোকে তাৰ বাবে এনে সহায় কেনেকুৱা পাইছে তেওঁলোকৰ খেলুৱৈসকলৰ তেওঁলোক ধৰক আমি এটা মই দেখিছিলোঁ যে মই কপিলী অঞ্চলত যেতিয়া গৈছিলোঁ তাত বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ অলপ ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱ আছে আৰু সেই এতিয়া আমাৰ যিসকল ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ আছে তেখেতসকলে আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি বিভিন্ন স্কুলত টেকনিক্সবিলাক আমি অলপ শিকাব লাগিব
আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সহায় খুব ভাল হৈছে। আমি যিহেতু এতিয়া প্ৰতি বছৰে হ'ব আমি ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ বেছি উদ্যোগী হ'ব আৰু তেওঁলোকে আৰু সহযোগিতা কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা সহায় আগবঢ়াইছে নেকি, ধৰক ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা তেনেকুৱা? আমি বিফ'ৰ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতাখিনি হৈ লওক, তাৰপাছত আমি তেওঁলোকক এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰোঁ। তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যাব তাৰ আগতে আমি সেই প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ। থেংক ইউ।